Satu, perhatian dimohon kepada seluruh para kiai yang masih ada di dalam rumah Bapak Muyasir. Kula suwun nggih menika medal keranten acara istighosah badhe dipun mulai. Sepeda melih untuk para kiai yang masih ada di dalam rumah Bapak Muyasir, kula suwun nggih menika medal keranten acara istighosah badhe dipun mulai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Satu. Gua langsung enggak mawon. Mukadimah langsung atur niku monggo. Pun disrahane kok. Oke, berarti mboten mukadimah mboten usah langsung monggo. Nggih. Mapak ya ini Mbak wis budal. Hati-hati loh. Mungkin kejengkang, lagi maju. Belum saya lagi maju, kok kejengkang. Satu. Loh, tadi katanya mau ke Modo Santoso. Bukan. Hah? Mapak sudah di sana, sini lagi. Ya, Yai. Ini ku pelantikan, Pak Taya. Hebat, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Dumateng para jamaah hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at. Untuk sekarang acaranya adalah langsung akan dilaksanakan istighosah. Untuk itu mari dari semua pihak untuk konsentrasi, tenang sejenak untuk melaksanakan istighosah yang akan diimami atau dikhalifai oleh panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Bakir. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan istighosah kita pada hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan kita wiwiti kanthi waosan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Lajeng mangke doanipun dumateng mustasar
Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur panjanipun Romo Kiai Haji Imam Rohani dan juga Ketua Tanfid. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Bapak Kiai Haji Dr. Andes Syahri MPD. Mekaten dumateng Romo Yai Ahmad Bakir kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala hadhihi niyah wa bunyatin sholihah ila hadratir Rasulillah bi syafaatir Rasulillah wa bi karamati aulitis ahsan sultanul auliyaillah Syekh Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi Syekh Syekh Baitin Muhammad Anaksabandi Syekh Abdurrahman bin Ahmad Badawi Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraghi Syekh Sekab bin Mahdi bin Sya'bakar bin Salim Syekh Zaini bin Abdul Ghani wa nakhusuhuson muassis Nahdlatul Ulama panjenenganipun Syekh Hasyim Asy'ari Syekh Wahab Hasbullah wa nakhusuhuson la arwahi jamil kuburina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusun aba'ana wa ummahatina wa jadina wa jadatina masyayikhi masyayikhana wa nakhusuhuson sahibi hadil wilayah Bapak Sutrisno Bapak Sutarso ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa nawwara dharihahum yu'ali darajatin fil jannah syai'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ala niyatil qabul wal wusul hadratir rasul ghafarallahu lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana
hamna wa'fu anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irham ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 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 wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in hasbunallah wa ni'mal wakil 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 hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billah la 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 haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullah lil mu'minin wal mu'min astaghfirullah lil mu'minin wal astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin mu'minat astaghfirullahal azim li wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا جددوا إيمانكم بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي باق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله تائم وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول والوصول إلى حضرة الرسول غفر الله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman walladzina hadiruna fi hadzal majlis ya Allah wal hadirati fi hadzal majlis ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna wajjahna indaka ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha maduna ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmatan alaina wa ala ahlina wa ala jami'i man hadirina fi hadzal majlis ya rahman ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka nismatan minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitani kulliha wa fi sururin nafsil ammarati bisu ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allah badal hadzal majlis majlisan min majalis zikri wal ilmi ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Waj'al hadil majlis min silaturahmi ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa mirfaqu ya rahman ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa huquqil wajibati alaina min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanfid suruh berdoa. Cabang. Cukup. Konon baitullah. Telu lho, Pak. Derek langkung para yai, Bapak Ibu, hadirin tamu undangan kaum muslimin rahimakumullah. Acara pengajian Isra dan Mi'raj akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على جميع نعمه العظيم الذي أنزل علينا بفضله الكريم والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية أما بعد. Hadratil Kiram Al-Mukarram As-Syekh Al-Hajj Ahmad Nur Huda SH, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Huda Lampung Utara, ingkang kita nantikan fatwa-fatwanya. Yang kami hormati dan yang terhormat Bapak Hermanto SE selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku Timur. Yang kami hormati dan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Syahri MM selaku Ketua PCNU Kabupaten Oku Timur. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tebajaya Bapak Haji Erwanto SE, begitu pula Bapak Imam Rohani selaku Kepala Desa Mulyo Agung, serta Bapak Suloso Kepala Desa Ganjaragung. Yang kami hormati guru-guru kita semua, Bapak Kiai Haji Fakhrudin, Bapak Kiai Imam Rohani, Bapak Ahmad Subakir. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus muslimat Kecamatan Buai Madang dan Desa Tebajaya. Yang kami hormati pengurus Patayat Kecamatan Buai Madang, bapak-bapak hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Li'annana najma'una fi hadzal yaum al-mubarak linusyahid salah satu min syiaril Islam, yakni pengajian Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisihatin wa afiyatin bila bala'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, aqumu amamakum untuk membacakan susunan acara pengajian Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaryati Tebajaya, Dusun 4, Desa Dusun 4 Patok Songo, Desa Tebajaya, Kecamatan Buai Madang. Hari ini Selasa 18 Februari tahun 2023 dengan tertib acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, acara inti tausiah dari Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Huda SH. Selanjutnya acara yang ketujuh adalah doa dan penutup. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yakni iftitahan biqauli suratin Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Buai Madang serta dari Bapak Babinsa. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya acara yang kedua Qiraatan min ayatil Quran, satu qira' by Ustadz Tajudin SPDI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron narjullaha syafa'atan wa barakatan min ayatin tukra. Hadirin rahimakumullah, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Hadirin dimohon untuk berdiri. Siap burung ya? Siap. Siap ya?
bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Hadirin tamu undangan dipersilahkan untuk duduk kembali. Masih tetap berdiri Bapak Ibu untuk kita menyanyikan Ya Lalwaton. Maaf Siap. Pak. Siap ya? Monggo silahkan. Ya Lalwaton. Merawat jagat, membangun peradaban. Karya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Dengan penuh rasa syukur kami persembahkan Mares 1 Abad Nahdlatul Ulama.